Muri Rayon Sport ibibazo bikomeje kuba byinshi ndetse n'impfu zikomeje kuba nyinshi, nyuma y'aho umwana w'umufana wa Rayon Sport yiyahuye kubera intsinzwi ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport hapfuye undi muntu yitabye Imana, uwitwa Mugema Charles, akaba yari umuganga wa Rayon Sport mu gihe cy'imyaka irenga 30, akaba ari na se w'umuhanzikazi uzwi ku izina rya Queen Cha. Rero ni byinshi byatangajwe nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo, tunamwifuriza kugira iruhuko ridashira. Reka dutangire rero n'iki kiganiro. Njye ni Abu Dhabi, ni Habineza TV. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzajya bigucika. Mugema Charles, ise w'umuhanzikazi Queen Cha, umaze imyaka 30 ari umuganga wa Rayon Sport, yitabye Imana azize uburwayi. Iyo nkuru y'incamugongo yamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Mutarama 2026. Mugema Charles akaba yari amaze igihe arwariye mu bitaro bya CHK kuva muri Nzeri 2025. Mugema Charles yatangiye kuvura Rayon Sport mu 1995, bakaba baranatwaranye ibikombe bitandukanye birimo n'igikombe cya Sekafa cyo mu 1998 yakuye hanze, akaba ari nayo kipe yonyine rukumbi yo mu Rwanda yabikoze. Muri Werurwe uyu mwaka wa 2025 ubwo APR FC yari yakiriye Rayon Sport, Gikundiro yashimiye Mugema Charles ku myaka ye 30 amaze ayivura. Rero ni byinshi bikomeje kuvugwa, ariko uyu mugabo akaba azashyingurwa mu cyubahiro ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport bakazaba bahari mu muhango wo guherekeza uyu mugabo w'umunyabigwi wamazemo igihe kinini ari umuganga w'ikipe ya Rayon Sport. Twabanye nitwa Abu Dhabi, ni Habineza TV. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzajya bigucika. Ndagushimiye rero ko wabanye natwe, Imana iguhe umugisha.